কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা সম্ভৱ। এই ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলে ভয় কৰিব নালাগে। ইয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ মনোবল বৃদ্ধি কৰক। এনেদৰে মুম্বাইস্থিত এক্সিঅ'মেক্স কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলাইছে কৰ্কট ৰোগীসকলৰ মাজত। কৰ্কট ৰোগীসকলে তেওঁলোকৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এক্সিঅ'মেক্সে নিৰ্মাণ কৰিছে এক সংগীত ভিডিঅ'। এই সংগীত ভিডিঅ'টো পৰিচালনা কৰিছে হিতেশ মিশ্ৰই আৰু ইয়াত কণ্ঠনি কৰাইছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় গায়ক চানে। অসমীয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি সৰ্বভাৰতীয় 12টা ভাষাত ইতিমধ্যে এই গীতসমূহ ডাবিং কৰা হৈছে। Today, a number of cancers are preventable, early detectable, treatable, manageable, curable, and ultimately conquerable. So, there's no reason to be afraid of cancer. We will fight it together. সাহসী মন তোমাৰ নাহাৰিবা, কৰিব লাগিব সাগৰত পাৰ। আমি সকলো তোমাৰে লগত জিকিমে এই ৰণৰ যুঁজত। তুমি যুগে যুগে জীয়াৰে বাটত বিজয় মনৰ বিজয়ৰ মুকুট। সাহসী মন তোমাৰ নাহাৰিবা। ये जो भी गाना मैंने गाया इसका नाम है हौसला, जो हर किसी को ये हौसला देता है कि अगर उनमें कैंसर की लक्षण है या इट्स बिन डिटेक्टेबल देन नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ इट, क्योंकि मोस्ट कैंसर्स कैन बी क्यूरेबल इन टुडेज डेट। और साथ साथ ये जो प्रेरणा, ये जो हौसला जिस धुन में, जिस स्टाइल से हमारे हितेश मिश्रा जी ने इस ट्यून को बनाया है, बहुत मज़ा आया। वाकई मुझे लगता है कि इस गाने को सुनकर डेफिनेटली जो कैंसर से जूझ रहे हैं, जिनकी परिवार कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको ज़रूर हौसला मिलेगा। राही तू ना रुक जाना, थक कर तू ना झुक जाना, तुझे मुट्ठी में भरना आसमां, तुझे कदमों